dwuma dia Santema wura edia wo se wo ye peacemaker eno kra nya asem ketwa kra eno nti no ampemba sei na yesre sanhyira wi edia ma no na anwumre sanse na adom so na sabre yeso yete babie no nti no yemfa hyira kase enkoma no me kan chi obi bia se empempi no ya no manfo taika sa asem wi na sabia ku sabia nyado ohempon se wo ya de de ma obi a onkogina ho ntwa ahomam so na ye o da bi o etino obete se obi wo ho a wo se Santema wura wonye hwe Santema wura de no waye orofo efiri bosumi we awie ye kosi June bosumi ni mu no enyoma Santema wura aye no ye bedi bi atwagu amamanfo ehun nepa ene moa Santema wura dia boa Ghana ye kasa Santema nko a dwumadi a wadie no ne fa dodo no a manfo so ateso emfa so enya asem ketwa companies ahodo a wabiebie na o manfo eyemu adwuma no enya asem ketwa kora ebra so say ye so kane adua no disi kane aso kane adua no ye disi esoro ma ehyen na o manfo hu nepa Santema wura wayo na wodi aboa Ghana man na sa documentary no minya bi hwe wo SG mo na sadie edi atwaguo ne nyoma me ti wo sa na me se suma no na so na me amadwene ka se me busa me ho na me san eyi me ho ano sanse na me kwasa no me ho adwiri me pa eno ti ennepa ne nyoma pa ene suku danya hodo a Santema wura esidi aboa nwoma suya wo man Ghana mu no orofo se documentary no unya bi hwa obeba wanum pa obeba wanum se bi wo wonka bi da biada eno na ma me hu se Santema wura wo ye pani papa sabia ku sabia nyado de waye de ma wo no onfantu no fa ne sensi ne bo Santema tumi no eno nti no bosumi we awie ye no ennepa bi Santema aye na wodi adom Ghana yebeyibi e de akiro manfo ne di ho komo ampemba sei na eyo ni nyina bosumi we awie ye nyame bekasa na yeyibi di akire mo papa lo pipi wasi lo mumu de no na azuka se ne de no obeti ansa no akọ times na doso Wofa wasi adaka kan konkontema mini wasi abeti si jaso ye kobode he wasi kobode he aje se kapre ni botonim ya asemo ya asempa ya asem ketwa orofo Sompa Asem Nipa no efri nonso ekọ no cross na daje ni so ye ni dancham so ye danso mu Sompa Asem Nipa aha na betim paninsem aha na betim komode ahana futu sem wa trentra brabo na ya brabo yie no Sompa Asem Nipa so a ene obete wo mono asam wanka sana the nation sank Wofa Lumba wa gina adwa mene ne bonsa ho se ya adwa da adwuma pa de nyame no kwa ne bedin o na so ye mfiti ase adwa da brada beda ba asemo asem omna samasi won padwa da adwuma ka se adwa na ne mudwo se dwobe hifa esan se sika de ko weekends na akosa ko ya asem foforo ya asemo the nation sank bibia bako de oba bia woni ne esi yo ba de aye na ne aye bat ne no na emu atwoko no ne no dia ntia no aya ye be ya good video wa ya dia kasi nshani ya de nkani dini na afi so no nshani kan Europe so 248 nyam kasi anokwasem nyam wo fate oba de nyane kasi pa afi go so ma hima na afia sewa okay nyam nshani ampafo no yes na afi so go so ma hima nyane be bi kono na kwasi go so nkra ne ho kani ene ne mani ni na so recho mo kwan so ko so ya tie promo na ye funa wo me ma me akoso ya jomtua okay acha wo bi akosesi ya no bi akofo ni nada bi akonhene ne hena ni na nyam injira o kwa branche na ye ni ye da ben go so de afi na ndage feedback so mo na o da na wi okay nti ye be nya na ye da de e de amisa ne ye o go so
goso ko ya ni akocha na sewa ti we ya make anjima bebo na beti senana benya hoho ko ya mana ya basi ya kutisem no a ya veli nyame de bedum wo na ya hye tuma bo wuram dina ya de kakra de ama o man na ni ta so ne nchiama okay Dr. Prophet Genesis Fabo she in the title back on what Dr. Sompa FM Fabo okay osinya minshira ya metiase Mame majoso fell so we about passe Anita Hotel oh Debbie oh Nipa se kwa kubibia bako de bibia boko na chese luko ye no ayidi na bibia na motonim body okay yanko ye nim kobode hehe kobode na chese no na se chese bibia he no ye nothing bibia ni ubotom obi su bekese ne pana sude okay pana sude ne pana sude just a hwini ho eno ye French ana the French kasa ni bia no ye l'argent ne pala na l'argent ne pala na French kasa ni bia eno obi na tia no wo ye sa kasa no okay ne pana sude okay be French ni ankasa be kano l'argent ne pala na just sika ni butu ni sika vera ho ye na sida worship center sida oh sida ho den pa sida de ono sesanda o afekwa na ngosra na ye kese sida oh sida ho den anu ma mi bi o se we na nse mu TV na ma no me ho ntomi o osofo no se fansuo si TV ne so ti de bia nsuo si matifi to kan no de so no de so o se senchen ai na ma ka che ne se on fa gidie ne bia no time na o de hwe no on fa nsi so bibia be because sida da so ye adwuma o da so ye adwuma Bishop Kwapon odaso ye oyi nipa se ni gidie no ne time ya na odisi so on fa sa gidie no fansi e TV ne so okay on ka se me ye manti o don fansi so no fa gidie nsi da because de bia ne mpa boy adwuma anakwase ne mpa boy nti bebia sida ne na swale mpanifo ne na swale manyina mo bia no ye che omo e da so kai omo e da so kai omo mpa boy sida sofo baako efia metimu o ware wo ho koko na be koko no okay yo ti ada fiura no oba no no oh me tatie mu na me kra no ma se kra TV na me bisa na ma me wase ne to cheche na sida ba no na me se so fopen we nipa se na odi sida ho adanse na ne baba na be ko heaven heaven asem ya na me che dan kan bi na ne baba na be ko na nado okay ba ko na za na nado okay kasi ya mi nwa no tietia mi nwa no koko na na do odwi no kakra na o fa bi mi nwa no me huno na sa nyi o sa obi na kuma mi wo perform aja to ye beta oguna zo ka zo na ko hu na sa he me ze ho sida ho na Sunday bi ja na asme kwa asore wo kotire betire wone ho konkron na ye adwuma wo zo ko o da wone ho konkron na ye adwuma na ka men kwa na men ko yo aya no akọ bebo mpa ya me o mo pa me kotu bi o twe kotu azan wa kwaje kwaje me pese me biti kokosechi me biti kokosechi enti baby asida worship center mo bia no kokosechi so kotu ma hodo na na ho de he no de won me timi de pa makrata ale enti church obi bia mincha na na pram so he na mincha friends ya tiefo ne ya hwefo nyina ya o manfo afie ne o obi say omu e face ya che na me say o Wofa Lumba kura Asem Mpe otwa ne rasta group ya nipa be hu ne sa aya manfo ya o na homete kakra sanse da bia beda so re bia nipa mfre wana be se oba mo gidie se e ka she ready ni nyam se na me yad me fitness na we no yeah okay bibia be fine me de vim o mo sa no obi ka se you gya utise no about say utise na fata opa chan sakola se sakola no mo ye wona kan no mtiminka na me kwa mete no mo ye opa we kwa no
Unse na se kwaku ene ya nam ko yiye o. Zao afata o. Mami bi mama ni wu nra. Zao. Wose foso be ma. Na ote. Net se na so mami ayi o. Aso yi de fata. Iti ayi o ni de. O mani wu pa. Enti. Se wo kan o ana. Asem rebi obi so kan Sakola de no mchi. Na wo pa mama so wo so fata o. De say we ne ya na mi ko yi o. Ana o se fata o. Na ho afufu na say. Yo. Because now that dey obi kan say na your friend say. O fo so ni fie o hia wo. Ana so ya re hu o hia de bi wo no say. So hia ho de say e bo no na mbusa say do say ne tire te say kuta o. Na o me hia wo ye ntwa ne ye mfa nkwaje. Amava no ye o. Na say kwaku de me benefit de me na me ko twam ti ma mu ko ji sika. Me de ye bi adi. Ansa na wo do o kra o sacrifice am abusuan no. Mo nye na abusuan. Mi firi ku ma wu do. Mi sacrifice sa. Be man de ni ti ko ji a kire me. Ya ma ye nwa ba ye ma me bibia Sarakuba ye ncha no. Okay. Sarakuba ne granny. Sarakuba boutique. Sarakuba boutique. Oyini passe. Sarakuba boutique amaka ka wo henfa. We nam so bibia first. Na Sompa on opposite. Total station na de bia opebia do no on fake no ma. Na ye ncha vera so. Vera sheto. Ano so guso de no ma na beba. Aga cha mo de na mo tafre. Munni. Ma otigu nsem na wo tafre. Oyobia wo mfa nyoma. Dabi basa. Oh yeah. Neto ani sua. No senka me catch senka ai. Senso ya yem fa de mra. Ya e ka senfa de wan ba ko fa bucket. Ira binye paint rubber ya. Paint rubber bi. Na no me catch ni say obia yo ko obetima no si o de mo di madru brumo. Brumo ni say. Me kasa me de na makasa. Ya afide so nya yi sa o. Je so kura kokoro. Na na fie so o chia o si nya me bobo points bo si me kan cho. E bia na obia yo ko no bia na kwada na na free bia ba o mesiti ya yanko ani mate amanfo afa pa na man okay na ya dwada orofo ya dika ka cho se Sompa Asem Mpe Nipa ye base ya futu se mo tetena brabo ya brabo yie no de ye be ma obi sanse de wo twa sa na mpempe ya na wonim se na chi ache a Sompa Asem Mpe Nipa ya fatu yo so se ye betene kwa no ama amanfo so aduru tempom orofo eduru babia ya susuma asem enhyew ene ma asem ameka kyerɛ no ya susuma nyoma bi enhawpi eduru babia asem o yede ato so no ewom sɛ enye no korɛde nanso no sɛ wote a ya mayaw no enkɔfom orofo ene ye ka kyerɛ sɛ eduru babia ka wo betumi de mfomso ne bone afiri wo bi fa kye no eno na ye ka kyerɛ wone sɛ saa nyoma ne nyina ɛwo sɛ wusua sɛ de esidi mfomso afiri na asɛm a bɛhyew paa no eduru babia ka wo betu bia gu no atu bia twene eno na me ka kyerɛ wo ene anwumre sɛ saa yo baba mu dia wankasa na wo sɛ wo tena se na wusua saa nyoma ne nyina eno ti wonderful poto kasa no aye mede papa o say learn how to let it go. Learn how to let it go. Wonderful e wo say enwoma bia obi aka kire wono entwa yi o ene guase bia obi asesede ato so no wonderful na kanye kura o enam so ama enne enwoma pi ne pa bia zaka bawa brabom no ni nyina no asayo nanso enne me ka kire wo se sua sede saa nyoma ni nyina no se babeto wa betimi atwa so ni wo ma na twam eko enonti odofo ye kase twamade atwam entwam enko ena nwumre ya eno ene fotu semu a fosu aboage me ne mapamfo ye de ebre no learn how to let it go. Mami papa na ka wade no pa de na ka ye wodie o na be ma no na ni kun ho pa o wa bra no wa ma na ne na wo mane o pa nanso so no omanfo fa akire keka wo ho nsem
and somewhere were kind in a nakabia nimu. Now, so na mo mode bone wo hi won tam honti no wo mo ye wo mo adwene so wo be sell no mo be sell wa kire be ma no ebra so se be ma ni si fom o se ye wo nwanwa se be ma no wantumi ama wo fie ho da sani na ase wo sa wa hyehyɛ nim guase de ato so se fa ko a wotie no kra no na wonte sa wo na wonte sa se wo mo de ato so se wo fom mema se brato minua be ma eno na ama nim guase aka wo enne ama be ma no wo ba wantumi ama mesue wo ifiri se koma wo no di enye sa ne ko no eno tie na me kan kire se nim guase bi to sa kwa no so a orofo learn how to let it go wo mo di o magu wani mu ase o na ka bema no ba na ka ekwa akoya awade obaye ohu ade o na so sade da sani ase agu wani mu ase no orofo bema no ba ye no wan fa na ni kosua krampo ama me hu fa ko a wote nam so ama ne bema no fro be frɛ wo kra no ase de obi a woni ne tamfo edi nkomo maame papa sister ekoba na san eye wo ya pa eno na make catch was a mani ntwam nko let it go unim de kebesi akiri unim de kebeba eno te ekoba no san no a ena futu sem amede ma wo se eya de na so made atwam ntwam nko let it go wo ya na nwisa so to ho no wa no de ehye wo sa nanso so no omo ne bofu pama ne store ben ho no omo nyina agu animu ase adentia na wo hu wo dwa se wo gira so to onimu obi obehu bia no se de obesi asere no eno ntine na omanfo hye da bepe o se de no omo bepe o se de ahwe no ntino na omo hye da beto ade eno nti so to no ben ho no nyina hu se wo hu wo dwa etu ofiti ase se obewo wase obeka ho nsema che to wura no esan se gidia na so to wura no wo mount no wo jane ho edema se wo betumi ahweso na wo ye wo sezi kama o eno so wo di wo hu konkonsa no okeka wo ho nsem no ma me papa hawiye pa eduru ba bi wo so obeje so to na firi nsem eno na me ka che wo se konna koba ne sa na wo trimpefe no unim de waye na wonfa ne sika adwuma na wo ye de a ene me ka cho se wo ye na adwen se wo pam na wo ko dwatoa na wo se wonti a orofo ko ba bi wate na bibi se ye na ye ne yie mu a eno nti se ne no se wonim se de ye si jaima no ka eno na ye ka cho se you should learn how to let it go yes osua ena futu sema e dia to pronso no obi asema o kan se ka mi jama ne kaya ka me komanimu ka me yeru se ya ka boa mi o orofo ye tim dodo no a ena atofna bi mu na eze ko jaima no ka dodo no a ene ye se o ye yi na dia fra adwuma mu no wo pene na kokko ya kankwa ko wie na fiase da wo pepre ye na no kopa ye enne ekoye koto sem no enne wo de fiase orofo se ka wo ma no twam na de twam de ka kire wo nyina no wo ma no ko ya kankwa ko wie usawo eno ti se kokoba no se na futu sem a mede ma wo dede bi ni se wo besua se de beja ya ma no aka se wo besua se de ka asem to so aya ono be ma na kofom na wanfa bufo anreyate ankwankwan koto twede no orofo enanwumire se ka obetia futu semu a ka bebo apa learn how to let it go enyoma bebre na asisi a orofo na ese ka ujai manuka o se ka ujai emanuka ya se ka uje mu a se ka uso ho twe ho a orofo ka bibi se na kan yim ka unya appointment foforo ewo baabi o ka ye fa wadwuma foforo ewo baabi o so to na ye u free mu no wodofo na papa bi obeto ade ho ye na adwen se ko obeware wo wodofo enso wan to obu ase ye koye kasa twitwiri no nti no
eko wiawia afiase da no oba ye wanhye da ma me hu rofo eno ntie na futu semu a me de ma wo dede bi na nwumire se yesua se de besi agya ya ma no aka me wo gidie mapase David no enkunimdie no beba ne nkunimdie no befiri hin na aba nokura bedadi na nokura no dadi a eho na abehu se nyame oyodo eno nti learn how to let it go sua said you betumi agya ya ma na aka sua said ya obi ba obesumi akye ya no na wakuta omudiem na saa yo bamudi a me wo gidie mapase David no se anye na wo kyera ne kyinachi e wo se krupo twediampon wo hwewo na wo hyirawo eye me modofo pase yawo aboaji fosuo nenti fosuo learn how to let it go yenya manenka ijama no ka nyankopon wo boye no obehye ya na mu David the nation sanka radin sha ta udi bi banan so udi bi aba asamiti a watwa me say learn how to let it go ababra bo metoda bi ama asim bi ntwamu kwa ampanka udi dem but afutu sam me say jamani ntwamu nko so the was ya so case na wiye yenye dijai odi amane wo fa no manenfa unnim se wo fe wo be bonzam obi ewu ajabade odi na adwen be kire so fe no ne pere ho awukum ni pakoro unnim eda mabutuam na no ya kodudugu ye ni be ye oka so be jo na Sompa FM wo so ane ne pro to wo so wa wi mukokofu no ye so ne be cheska no owi abedu papa so no say moto na esi wono no pa hunu zu owo da ho wo de mo mfa no just let it go because what ya sina wu ya beti mato ne ye chensa dija no wo de no ho akogya be de no ho akɔhyɛ sa ho bo na brabo wo so nim se wo nte se wo no utirimu nya den se wo no so nye ego se wo no dija no na de wo mfa won toto ne panko na merepam no obehia ne obefa no abusuani ne nim se wo fa nye o nanzo se me nko ade metre se wo da bi eni asoso ne so sa ne aye no wonya yaw obeya na mpa ye de aba ne so ya hye ne kuta wi akete wo fa yi na mo asa afade na ka ho ntu gya ne ma ne koyanko koe akwe wo mu ade wa ye no kila na ote mantem wo ye obebu ani mase ntu aba ne yeso adidi ma me atem nko kire me mase bia o de wonko na ni ade ye nko na aba mu gya no wonko o ko wa ma me edi na tem di gyan na kwa we ne nko ye prepare nkofo bebere ono ochi na odem na mu no ye ne hobby dimenso so we se da wuro share tabu kon ene na afiase a wakopia nzo ko wo nani na no so ma se kan so ane ne kon ko nim se ohun a obebo unim se na hu oden che ndu ye wa den se okoye ne be hu se so ye be ma ene waje 10 years no ono mo ye wiki ti man dem wono mo to na ko hospital na hu ato no ba wo a wunye bi da de one day pe we jaya ma na ko keke no we nyai pe ne akofa de aba. Let it go. Forgetting yes, forgetting yaba, forgetting car. Just let it go. Oba no one born who can be a bee. What's the one medium walk me pacho? Let her go. Manin Jamunko. Would be a good dear Jim Kojatua, but more brabo from Zeti, and we are not our burato. I propose only a bear brabo. Now we get in as a sabre no beseja wako. Enti enana ho ode na waye ne ntem no me pacho kan sisi so na de man baba na de wonko hia no gose let her go. Niama bebere wa brabo ma bagigi ye be haye de osi e gyan ma de ne ko. Wonni na le ko school no hye oni nsen. Ugya wu school ko e de osi ka support no so obeye afre de osi wa be doctor nti unya ne level ko wale foforo wa gya woni abom wan ne saa ne bani mpo wonsa ahwe no just let it go. Wonko nanim obetima ko wale onya bada afede na ni beba no so abepa che wo fie so o baba akope bi e wo ho a no de ode betete no we sam me kwa na sika na ba mo sam na abedi diye sam na obekodwa ato akwa mo akire na niam a wo pa ansa na onya ne ba no entu de ne wo so wo ko ntem a jano you just let it go enso so nam no abre ndu nkai wo be wu ojonjire ho abru nya de betimaku mane nko anya abedi tim sa na obeye abedi tim zo oja awale let her go saa na obeye otena so obetete o abani tim zo opeso wo to ode no saa na abani tim di jano mo nya ne opeso ye na wo ya hweyi wo ho na kuko wani me simple adwuma no na ne dia
any abeshin teams of Pesu you were no. Me kabi be as well because I want to shoot no bop for more over senators in Dino Copie. In Dinaba teams are now. And your friend and Namja to be any idea. Who teams on your here, Massa, when you were Dino Copie Betina. Because I been teams are my dear will chill being Pawa sorry. I can't buy sorry being in home. To be a no I am on your money, near Bizarre and hand or so. I dear hand a pass or bass or them no be a artist, Anna, or no the Untinas and Babuation and your chili, a 2 into Kurunia felle. Never best Begini, and I'm Mark Webby. It's under what she have fat and will be a bonabas. Don't pay down you only bigger. And then you say, go and sound for no him the Yankee. You will have a panapajam and so much in the boat for on his cow on the boazer. No, why you did, we are not boy, wife. Soon. Well, what dream was all the other choice they will matter. Some or persuade, you know, by any day out. No, soon, sir. No, this is as Sompa FM. it's so good, no. Well, I'm going on back for the Yakasi, also won't be in camera. No, Payan, sir. It was enough. One is as I know, I said, John is on the Asem mind. When you stop, you go to Chicago. No, take it, go ahead, Kay, what dean on your job. Eh, but one I say, why, soon as no. Or was him with him? Yeah, you didn't go, you are my child. Oh. Let's say, yeah, just I know what's on one audio. And I also said, the care because we drink many people. Was it some? Yes, was it some to a Manamian near Wayano? Mine didn't see that to a wine pabuana, minimas or them were dear or white. Oh, Papa was a young will be our so. Oh, it is go fast on Adam Pawan to go pay for me, the India. The young never says here, Ubaya one day. Just let it go. Would you find short to Massa, the other pay me, may any be? Yeah, yes, Mamma. Yeah, that topic. I mean, yeah, or tea, yaw. I feel now you're genuine. Quakunaka, yeah, and I will say, oh, yinya me, if you say, or Catan and now what to say. Or Mummy and Penny Posting Gunanum Zadia and the one in yours. I must say, the moment. I can't in my mind because all about so we are the one Sanadia and Motu not check. No, crazy, for why is here. No, Mumberman is Ghana. As opposed to anyone was a mount. Yes, so just a master, you never be able to be money, but decided to obey. Yeah, I was over your yeah, man, and cock. Yes, you man and cock. Brother or Pejaban. What dear Jano, more than your persuade now, the home tunnel. Okay. What was sing get as a number on, I'm going some one will be a found. A dinner pen, I'll go get you and send me antibody bed pan of my yawa. It would be a my dear on foul. It is upon you be gone some water from what you marble. And no one any motive, dear any injections, just let him go, let her go. Would you giant yet, you know, and caught me and Dino? Who could however, at the Amania Baba. Now, we're being so the police in that time, I had the hank of a good say, trying to out on as well. Come upon the pana, some grand one, Minima brandy beer, soldier for the car, son, and we're saying, I'm more quiet, and no more down when I'm there, what's the day? And also, mankind, and I don't be so the city that war with you, was Miss Luan, I don't make my own day. But my brother was or more, obedient when he manacles all, when the man eyes okay, Miss Logan, Miss Lumon, come ya name to me. Who ain't that? Who ain't that? Baba, and I can't say, no, be Mumaya, fair now, didn't pan when he question before the Buddha. Come on, a coya. What can I say? I am Miss Lo. Let it go. The other Baba. But they just swam my name second. Who say your own Tungun and Nabu Posano or the name. Police in Chiwon, where you bring with a boo and Massagua. It would jam and a coy and cow coy, going our soon be. Men find Chenet Daddy or the IME. Men find Chenet Damena who is so a catch you one and ever, or cast Asem now, with the one train will be or cast Asem now at the chain upon a woo, yes, or Tretino. We went to the police station, Coneba. Let it go. Yeah, now the dear, but I can't say a can't. You can't da. Who jam and a coy and can one know. And no jam and can cast some nearby. And Kayao, Coupé Yao now, no moment the year one. Bankanya Yao afraid you woo barbecue. So be not the idea you know jam and aqua, or not afraid you how be done so. Would you and your person or the Iowa we? The jam won't pass our and Goswa. Oh, one money more, a pesa, how never so. After all, the year on that's a problem the mount. And you let it go.
na nya te sɛ ne wagimi no wo so number bia no hu mponya no ne yɛmahye no ɔte kasa wo bia no ne yɛmahye no ɔte di bi esewu din pɛ no hu no so aye obi bibi ase nipa ni tua nso ka nti mane nkɔ wo de gya no na no ya me ko prison nkura bia mko yi omo so omo akɔyɛ adwuma ama papa bi omo sika wo so papa ndem omo yɛ 10 million omo yɛ nkura mienu omo kyɛ no 5 million ebi efie ni bi akɔso amota papa de be ma yɛmfa ma nkura kom de omo one day omo twam papa ni fitua omo so aso esi na anu nkura ade ne ɔso yɛ wɔda mu firi yɛn tutu no na ehukuro ne no hunu wɔ nya ya ɛna omo gyina gyire tu ade na ɛbɔ agyire ne kɛkɛ papa no wɔn isi ade no hu sɛ esi na nya adumfon ya tete wɔ yɛ dumadum duanti ase bi ko bi awɔ hɔ light wɔ hɔ o fa akiri wɔ hɔ ya ujafo na atam ade ya so ɔmo de ikɔ o forget so ɔde wɔnka na ɔkɔ so ɔmo be wia no ɛna ɛbɛkye nkura na ebi so ɔmo sa abɛn ɔso papa no de yɛ ka ya breza ya kɔ so amoto yɛ mi 5 million ɛkɔm de ɔmfa man de yɛ kɔ yɛ ɔdam wɔ firi yɛ hin yɛ du afiri hɔ Ghana mra ne so ɔmo yɛ akrɔmfo nkɔnyɛ saa na yɛ fa so de yɛ ka yakɔ jeli nkura no 1 year 1 month obi yɛ kɔ 1 year 1 month ya me ko se mi ko yi o me na ka ya de atom so omu ba ko bi e 24 million ndi egotua 48 million ansa na omu be hunu mframa 1000 wagotua 48 million wa da mu 1 month account imagine say senko jai ma ne ko ya so di obu nkwase a de ko ye he awurade na o chema ne so obi aso no a ankasa ama ne ne ho hyehyeshi ngwango hyebi sanya adum bi na so ye na yebese ngoya sa na pie ne so a ko dem wan yi a obazo a osika no so a ya anye amawo nti na utu sa na mo no ye de nkofo bi ye bofu o msika ekuro mti o mse ye mere let it go minister bi di mudi o de mukuro no o de mokwan no akwaji sika kase bi oba ye so wo so wonye o de nkoka no o obi nto ba mi acho let it go na so no ateno no ne wa ye ne ya universe na ne twediam board e akatua no be bre no obaji no one day nyasa demonstration anko ye keke wani adinti e be gina won ko aso ne aheda aka wa koji so kasa na anko ye ubonza wo dem oman ya wo dwene ne ho nti na ne odi iska no mum de ye gya no no wo nkwa let it go na na iprot ye a opeso odi na ni asiso a wo adie ba bi e dan wani aka so ope no me ka bibia ne a wo ye ne be wie obone wo ga be da so ya homachi bi unhunu han wo no an se de oda ye no a wa famu sa awokọ enti so ofri so otesa jai mane nko enyame o man nkwa no one day obe surprise o baba let it go or let him go yeah very powerful message. Okay, I don't think you can't chire wo dede bi ena nwumre yi se ayo je we ho enye bibia ne yesoso so se bibia ne yesoso so dia odofo kamanfo pinua edafnem eno tin se ne wonim se de yesi ema no egjai ma no ka ene Sompa Asem Mpe Nipa ye ka jose suya se de yesi jai ema no ka suya se de yesi ejai na ensoso bone no ne sa edobekwa kowie baby basa learn how to let it go omna samwa aya enche tefo ne hefo Peter Safmula to se nan so do de aba no ekoye pa since I started programming no program be the baby on the ekoye man ye bona ba so omu ya ba muda ya edu maybe alcohol hospital ko doctor ti me catch us say susu fan sem eden show because obi yare o yare na obi adwendwen wodwen no enye ono ana to ya de ama no Sompa bi a bi no ma bi o mo ye in fact ya na edwuma bi a eden sasem na aka na edwuma di a eden pa o because special here Ghana hanoma de obi be ye no yaw se wu jama na ka eden den so ne futu se nti no ye sa onipa bi yade se ne no ma bi wo jama nko okay ya obaje di se ukwa yi ase ne se obi awu a tama nipa ne ya da wa fon no ya ne mfon atoto mu no enye sa picture na esi ye na se enye no Debbie but so what ya say de ni da ho na ye de but edru me bi aka komkobusa kwase abuo bi a panin de bu nkola na o makodam onim se wanya nkola no de na kwaku kan enkola nketo abayi adwuma bi kura nsuo kura mo bi omu wie ye omu sika 10 million so de mo no mo che no ena nkola ne de mfa nse emra hye omu nsem ampa wonim se wanyaw ene ade obi di ye obi no wonim se wanyaw but an ye kaka se bi se bibi de kama me boa so oto so kama an oto betu ya so ka ti drum me bi na se wokọ na obi awu a
ne picture na ya finfin na ya decorate na amanfo twa ho hia de nyame de u bedru bia na ye sa de twa ho hia no ko hwe ne yale na kwan of aso uye sa picture do twa ya che se de asie bia mente no nyame ntem oboa eya nwom na yabusa ma wo nkrofo ono ade de asie no atete oni nyame ntem de asie na atete oni nyame ntem ya jedi ni bi onipa bia ni made a waya ekun no dodo na anim sa de we na me yeye because me to na me nyare me bu nipa yikwasea ana firi wa na yedan me ho anto me biem tene no ma bi hyehyɛ nipa bi ho a omuntimi nka ena me ka sa ma ɔte asese ye ka ne saa de na ka hu sɛ wo so ubu obi kwasea na wo obi kwasea o mfa ne yize okay ye de yetufu ne sɛ wa no ma bi ha wadwen no emfa ho na wo mom nkonya yade jama nko fan shomu yaw krofo bitimi yesa na abo mo papa bi si fie ko nyo ne si ye na ya wujade ne fie ra nankasa ne fie ra no do nipa omo mo tenant ne ofie ho no do omo ne fie ra ne wuye ne fie na akoya se we wu na we aba we yewu na we aba sa na tenant ne beka che se papa ne fie ra ne tiase na ono nkasa na otiase na sabe no ne ye kama owuye no de obedi ade na fie ne bedi ne nsam no ekoya ode tenant ne fa so no enya asem ketwa no mo de asem ne bae na okire se omo hata no makra na papa ne firi ne fie papa ne ntifie obi o wono ti ne fie papa ne firi ne fie na wabetete ahoma no wo be fira bonte ba na no magufom adan a ahayan hata no ma wa papa ena me ka sa se ma fie rafo bi especially awujafo ni bi efewe obi ama sabe tenant bi asida kodu ba bi ama wawie the time onso ye no waboleta bre ne se me pa jaw me pese dan me gen me de ye ma ade but won hu se nipa no won ma odi ni sika kosi dru ba bi nka manu kura ngu nka kwa bi su no edan na si ne be forever ma esiwo for wo dia dan ne da tinka okura fata ne se wo dan ka so na ye wo be san han na nka enko but wo se wo tu no abra tenant ne nyawe yaw on be ka me ka chom se munya botwe na enka hoda mun kama ko manto na mun menen nsem ne bi na munya ne bedru mrebi no de wo ye ne fie wonti ma ha bi ya mpanyampa ni nwane ampa edrume bi na papa na oye saa de no na afi wonti man si fie obi ko pemeta mo de wuye e na foforo so beteki ti drume bi ho yaw de obi de ye wonampa emu ya asema ye kan ye so yize wo yaw ye kan obi pa tisika ya che de odi nyina no ba ni ye mu kom ne ade ade oni mi se wanya ne ho kan ni ti se the bible kan no ya one ne bebo bra nenso woye nadwen se oma sabe oba no omre ana ba ma no omre watiti no ba ekodu mre bi wode yawdie ena maw wode ohaw ena beto so amanipa bi atima twesa na oma na komu ma ne oma nya yade ma ne oma wu ama sankrofo ne te ho but wo yifiri mu na oma ne koye a ya obi anka wote ase enene ya futuo na enene no enene no na emom no me de me kan nse chewe se obi a wote sa bia ye kan ma otumi nya ode but wo benya hu sunsuaso me ya asase we me kan me se boni bia wo be ye he wo pa hwe mo jagwe no obi akum nipa nnama ye nche na onim se wawie obi bo obi pa ma wakokum obi ye nche sa nipa ne abeche de oye into ne nam wo wage ne sika woko ba ma menka wotwu mu tan enti wo be ko obi ni fie esu obi awuda ho ana obi yare da ho a ya edu me bia busa me de bia me kam se nya yie bia na se woko unimunti obakwa koto yintumako but se unima kanya yie bia na ese woko because nipa dwumadi odi nipa faso asase so ano ama nipa bia dwene ho awu no ano odin ti ya asema ye kan nei enye so yize nanso ye tufo obakwa doctor busa o se ye hwe obi bia yare bia no moja mu nanso adenti na ye hwe o no pressure ne ade adenti mi conform dai ya ni nyina gira se asem bi show mu esesa nka dai wo yi free me dai e ma ne ko na wo ye free sebekun ante sebekun eni enwan bebre wo a bi nya bibia na eye wo mo
Yenya bebre no ho especially man and mema enye bebre nya obi okura sebe kwan ni firu ade ne fa so obi we fie wotim de tenant bi one ne ko ha dan kwan ode nam so ya obi ko ha dan nyina ne tisika ko ha dan nanso wunim se dura no me obi ko fie ne yam hihye no tenant bi o te fie ho no ni firu aye sei ye tan no mani patene ye ka cho se duru me bi wo fa ye mpa bo ne jai wo de ncheche wasemu e den de because se bi wo ho na yawo se show mu a akwa no nya broken heart no so ti asese no ko ofen so nti asa akwa no gina no simpacho famisia na mempe ofen so ka otra ka na akwa ne no say opani wo ba tra ka wo ye din na ho se we oba ma hwe ne pa waja mi o nti we ofen so ameko bo me wo fan mama ne se oba na sebe na me otimi nche ne waja mi ntimi na was na me kure bia so na me te kai mu yo me yewu non so kana asem me se ode ne ko ofen so ko twen no mo mu di asem ne wi ensa no mo ba wa anye ne ka pe mba na obi an wato no komotenten so ti ase o ma yo mo waduro enti duru me bi ho na yawo asem bi okura na so obetimi kura na enka fashion na nso duru me bi o de wo ka kura na no wa ye firi mu yawo kasa bi wa obetimi aka de abufu akasa but ma me mfa nche wadwi me se wo ka no wo wi yi firi mu sa na obi so life te obi betima kansan pa man wa hanani aka chosa ade a wo ye me de wa anya ade a de makwa ade mafasu me de me nya hwe o ne mo de ko toto pa ko me de me nya hwe me na de wa hye wo dwan o cha be hye jata enti ko ampa sa ni pa betima ye wo ka wie no ofini mu sankrofo no mo no so o mo so na eche enti ne ye ka chosa san ko ka sankrofo ye kan yo edrume bi emu oya obekasa se wo kasa na we afuru mu emu se wontimi nkasa nso a ya na edrume bi a ya wo kwa yie bi ase na se obi ni kunawu ana obi yire wu no wo su a wo nse utie mpanifo ni bi a omo se munya amani nsu because hye ni mu a ebema na yale tete ne papa bi ya maami bi ni kunawu yi ena maami no tete no se enne se obi ekunuwu a na omo de tete no mana ba se bi a nipa ne dwa no ya ni abo no se jai tete no ya sa etimi ka o ma ya nananu bi omusiwa no muti pusi tete no sa nete etene so bi wu ne wo sua na ye patani jaje de na wo suya si jaya obenya panmu bi a woto na obi a woto aka cho se jamani nsu ne mfiri ni mu nko anokwasem eti de ya ka cho no sampa case bi betimasi so betima kasa wo ho ba wo ka no na wo ye ho do ne wo ye afiri mu mfa nse wadwen bio de aka jama nyame Sompa FM eti de ya pa chen se obi biara asem na da onye so yi de nanso de e ka cho nyina ne se ampanfa bibi nkohye wo mu na sa nipa ne ntena ho na wo mu nkowu enne wo bi anya broken heart awu asem na de wo na asem wo de nanso de ahye ne mu no adi ne tiri mu de adi na koma mu de mu awu sa nipa no ye ne sa so te wo ebedu mra bia ma wan hwe na adwesa traba na onu mu ma be sa hya ho akọ heaven a ye kan ho asem na wo de boni mu a ehye otiri mu awu kọ tene ye tufu aka cho sampa edumre bi ade na eka ne mu ode nanso ene ye tufu se sa no mani nyina no wo beka wo ka wi ayifiri mu so obi ayo bone ame wa hwe obi school wo boa obi ode sebe ode nkyene ena ye de wo de boa no so de mako na eda wase a ye ka kire wo se yifiri wu na trase na minim sese na te bia na nkonim di papa nyankopo be sa boko afofo ato e de amam okay enunti no ye ka kire wo bi ena nwumre yi se yadi adodo no a yadi o man ganem agi o moto dem o mokampa so no orofo ya na nye bibia ntia o se ka wo jai manu ka ya se ka wo yifri nimu a ka kwa koduru pempen so yo dodo no an wode ansema hye won trim na ne uduru ankafo a omu enam dambo kwa so se ka wo yifri nimu a so jaima no kaya eno te ye na ya futu sem ne se ye nim krampo no ana nwumre esi esua we need to learn how to let it go eno ebetumi aboa papa enye nyoma nyina na yesososo se nyoma nyina na yesososo awodofo ka emmo wiase asetena enimu abrabo 0551931931 0551 931 0548 931 0548 931 0355 40 45 28 0355 40 45 28 hello bonjour yeah
we Peter ni was at Mulai. No, okay, yenti o Peter. Obo tiamo pa. Ya Jones we bru. Na ofo di odi aba ni de e che de bia o. Ye pa. Na emi ya se nyi pe nyina ni bi nya akwanya awura mu. Na yifu tim na se yifu mu no. Enten. Se obi be ye obi bi na be ko ho pa na be ka se yifu mu. Na obe fun nipa no na betime ye fun na eden. But isa wo kwa eni se on ko fa yare bi ma ho na wo nko dika nko wu enya se ni parenti no e wo se futu ya mo dia ban isuya ye di se yitim se enipa ye boni e be yes yi mu because of yam kwanti that asset. No, okay. Hello. Kevin ye. Hello. Yenti o Kevin. Hello. Kevin yenti o. Okay. Yes, Bibia Bonibia Obia no. Chai Emaninka. Na so bia obone na odwendwen hu de bia. Ema wonya pressure kula. Ema okula bewu afiri wiase. Ana Yesu Kristo nso oba wiase. Enka bibi se Yesu Kristo mboni awe ya nyina. So open kwa or the chow. And Yesu Kristo mpo the chow how much more nipa. So be our dear was all the channel no giant manaka. Damas. No, okay. Kevin no. Hello. Ema. Yeah. Ono. Ensuo be bo day. Kwajo space. Whatever Bema. Yenti we. Ba te o so upin kran ba. Obodo ko siremu a. Udi ka si hen. Sani e bass no be adu besi enu abusa tetrim station. Ba ta say. Baby a bass ni besi enu abusa tetrim station. Tell ya obi ko ni kuro ai be dia kwa odi ka fa mebu no. Odwa won nyina na won ti wo kia ibi. Papa me ko ma se so a. Nsabo edu samre ya nyime ya. Tabase ko ma wo etie etawale no. O mo ka tu form. Program I am pa I am a mean person ai kugumagia omo nya he no jewe papa wutu we ka mekwa me de bema amanyafo no mo amudi o machi no uti bibia aja amanenka usoso ba ko de prison usi mpanyifo nye uja wanka uja maneka e maneko ya utu we bi Papa, maybe I am Tamo ya Papa, Miss Wancham in Tamo, Nekobo. Obini, Obamibia, Manako, so and some ya, one Yamanako, Obabetia, Missy, was she as Nepu. Papa, Ujamanica, Committee, that's a Guguno. And no question about whether Uchi, whether that was it. You, Quajo space, no. But you speak the review no be Asem. Me na so de ba me so eja. Me saranda ye. Hello. Me da was e ka se fi konongo. Yentie we. Mo futi di aboya pa o. Ne ni pedi ni pa wo ya se ni easy. E da mas pa ti mu tie fo ye se de ye ma da mas pa. No okay. Hello. Hello. When you? I'm part of the room because from a black one. Yes, you. Most of them can be a future so ever boy, yam land say yes, so. Now, so father, the man can have more ya. No, so many days. So, I'll see the pound and Nampa, Jumadia Woody. I think I'd cacao on the mountain, what the mouse we asked them. We are not that was tell for said yes, and you wouldn't to baby. But a Jamian can do more Jenny. And to say a year for 2 years, that must be the Bisania. No, okay. Hello. Hello, Wofa. Good evening. My girl, so baby, I'm Woody. I'm in there from Cafe Bois. Penny Payet you. Wait there, and what's the one who can actually my BSc last year? Now, to the Bian because we change Safwa. A boa ma utu ko wani ma utu bi ehye no ma bi so ababo okay Wofa me da yare
na na me ya ye menye na adwendwen me twene ina be me dan kaka ma so me de ni sketula ye na me mba nya de medwuma sam no so dan ko tina me twene inti me ti na ya me ja makomam me ntini mo na twetwene inti me ko hospital doctor no hu me o se kana awdwene sa wodwene do baby a wadwene ma pressure kudu so we nya adwendwen na ma wonduro yes me duro nyina kwa ho nto pe no me duro se be kwa ho nto okay inti ga adwendwen no ja adwendwen so no me duro na ho beto ampanso me dius na me ye taboa me ntimo asem na mo kana no krepa ndamase okay yade amanfo yade dodo no a wanya mananka o eno tie di na adwene mu dem da bia wo odwene ho eno na akwa yade kese enso ede aba ena yade ofre no enyina besie eno ti no ye ka kire wo dede bia na anwumre se eduru ba bia gya mananka na wanya mananka na bedane adwendwene ema wo ankasa da bi no bekwa akofa yade kese enso ede abrawo eno ti ye futu se mo ede mo dede bia na anwumre se yenya mananka we should learn how to let it go. We aya Sompa Asem Mpe Nipa no a medika ka cho se hana benya futu semu a etetena brabo na ibeye abrabo yi aya Sompa Asem Mpe Nipa no a orofo efri dwada kosi di fiada so na yedi dwumadie we ebrewe bono nso ekosi nonkron so a eno ti no se wo how atete amane bia Sompa Asem Mpe Nipa na ade dwumadie no bedan ya ebe ne poma sibire na yede ama ye obi ka kira asanteman na nwumere wo bi kire asanteman orofo madika ka kwo se adwumako bia daworoma na wote yenka na se woso wanya bi etia omo daworoma na obo adwumadi e ma ne ko enka pa ye ko computer so adwadi emrasisia fan delay ya kwantio no Mama, losing the repeaters to the brother. Losing the repeaters and Bemansa. Losing the repeaters and Bemansa. Bama, Brian so Bemansa ni bi. Nyansem want to many power when you feeling watch it and says up in front of FDA aje dwedi nkrafia to insane or shey yeko na yede akọ wofu samwa wosi adaka wonka kokotema mini wosi abitie esija so sikofans was sikofans ideas hey lo pipi wosi le mumu de ya Sompa Asem Mpe Nipa no a ene ye obi ka kira santeman yo ye obi ka kira kira santeman yo sanse o hawni amane a eda wo manfo so no aje se Sompa Asem Mpe Nipa o na ena ye dwada eye ehwehwemu na ade bia ahinta no eno na Sompa Asem Mpe Nipa nam prophet Joseph Mensa so na ye bie so eye tietia ehwehwemu last week enkomo aye boy no na dodo no a efreme na mse sunsum wiase no enwoma na hosa akwa de yewdi akra na obi chi monsaje nti wiase sikape no akoye very bloody money emoja so ojapade ye agi o ya na abreho ya na ye papa enya asem ketwa mere bi me papa ewuye no na sa ase bi omso omokwa akoje na esofu na mse monkodoso apafo mi twi omoka sa busuafo na kogina so no so omo kire shi so omo kire pillow na mse mo de mo no adono keke ne kro mo ntimi akwa ho asem bi adono me mo do ye na mse nkrofo wi she agasi pete mo asase eda hokwa ka prempa assembly ho anim ho ho na kamisime dan se pete mo asase da hokwa prempa assembly ho yikrum mi anim ho se no left ho na kamisime dan enso so Sompa FM orofo awiase asetani mu abrabo no amanfo sisi amanfo ensem bi wa ya na wotia awre ho na asefrem kana chie me mo akwa aba so fada empom te say me adumo udin de say Fleming Kwaku Cosmos
Kwako Cosmos free hin e ba ye. Me free Tribu. Tribu ho. Ukrom pa ne. Ukrom ye me not na me free Nandom. Nandom. Nandom de pito wo ho pa wo. No kle. Nandom pito wo ho. Hwe Nandom. Hwe. Pito de ye no. Atoko ye no de bet no gum no. Bu ho. Bi wo ho pa. E kwa ye bi wo ho. Ho Nandom de Dakar fo free ho pa. Roma afọ yakọ yi bi ho pitu no de sebo yen Panipa wo hawa mane ne se ade abeda Sompa Asem Mpe Nipa se yen ni betumi aboa wo damase me hawa ni se obi ji efie free ensem obi ye dai ji efie mbapa fie wasi aman obi ji free ensem ni nua ji free ensem o papa nua o ji fie na free ensem ewo kumase ha yentie o de o muni se ntu kwan kakra na me wakontu ena papa ka ba bi na me nwa wesu ni ho papa ka ba bi no ntimi ama ayi ne bi ntimi ama ayi ne bi me nwa no so ntimi ama ntimi ba ye no echinyina e basa eno de emfa me ho na me se de bi papa si fie Asem Mpe ba bi na me di metito efie no ofa he e won tribu ho no okay me pe ba bi na me di metito ti me ba ye me fada no o di me fada ade no ho me pe panyin na me ne ko no ho ana me ne nyina tenase ene edi nkomo ene o ka kire me se edan ne de edan ho so far to ko kire me dan me ko ye be hwe edan ne mu no edan no emu nya akono mu basa anso wa na me se da bi me ameye na me amekoto net ni ade bubu akire o nyina kama na me kodam na wo kono na papa si fie no na fie no ho na ho na wo te ho na mete no okay ho na mete eti e ba ne sa na me koye da ne wie no na me se da bi me nua wi o fle me ba bi o wo no ka che me se ne ho ntono o be so ba me Sompa FM to ka ne sa na me se onya abotre o papa ba no ba ko papa ba ko eda no o papa fie ho na da ne sei 4 bedrooms 4 na papa so wo sei o wo ye 2 ye mienu mo mienu no wo na je se mo bia benya ba bia da yes na se si amena ukasa ne hifo na wo fie ho mba panwa ne na wo fie ho one ne yele ne ma na ti fie ho o mo ne ti fie o ma che fie na afa no mutim yenti o etino e ba ne sa na me se da bi onya abotre na asem wo ho ntino o be se me ka asem ne kire na me se onya abotre enti e ba ne sa na me kire bu kire se e dan no o de dan ne ba akwa ma han aka ba akwa pene da ho no no kire se me ne mi no e me da dan ne mu ema me catch me father ne say me nya akula me o 32 years me tiri me nwa wi e na dan ba akoma ne nyi enti ne se asundwe be ba o ma me nwa ne dan na obia ho ntono na o catch me say me nya abote na me catch ne say di pa na de dan ne ma no fa de sika ma no na on tu fi dan ne mu wan ka hwe na me ye di me de me na me ho ti de wo mu ni say wo de me kotu adwuma mu mazin hwan na do kotu adwuma ba panwa no me ba foforo no okay o de me kotu adwuma mu na adwuma o de me koye no me hwe adwuma ne environment na me ka kire se adwuma we mitimi nye o si ko sua de me ko sua low bed no mo se sanda ne na de ne bi no me ko ye no bi so far no ne ko no me ye ba me hwe adwuma no ene ne environment na emoa me na me si da bi me jai adwuma no ne kwa de adwuma no de me ko mo no me jama mo na mane kasem bona mane na me boa ene me jai ne me ko twi plug ya to hu se me twi plug na me wode makoto adwuma ma na mane no iguafu ehine mu on kan kire me it the last time oni me ye dede ama asem we me ye se me de be ba ha no ma pon plug ne sey e wa francho fitamu ho na me packing moto me ni bre ho amenti ma anye plug ya no na me se ma me packing so ade tia na ma ba be ye na me ko fie me duru fie no na ma bre na me yi me no ma nyina agu ho na me se da me ko penso nyale me hyedam ho a dan no de ama me se me nam no me hye ho na obewura dan nim na no start o ma me threaten wo kwasesem na wudi ni jai na me sa fada de na maye wo so kwasesem na wudi ni jai no wa so me sa wo so obomi na me se da bi me nya sa wo ye panyini na hwana na yele ne ma ne bewura dan mu na mo pata no me vala da mu ho a be se nyankopon hata so ne nim ene pija no e fom brush wo papa no pija no fom no bo fom brush wo na bo no ma mo no na ye den e pa no nso gu ho
It's one of me the sound of a silver and the pigeon and the ball form. On there, me woof, and me saw Cassim and me belly na woof. O belly na near dear. Let me catch it say, if you know Tim and fear. Now, what between fear, na me over me 31 fear. And on the belly. Sir, and I guess all catch it. Me catch it. Ah, you. Me woof, but me Casacasaya and so maybe they say Macasavi. Sana no fa chiri ane ne baba ako the second one fa chiri akofa community police e wo kodie meanwhile so mini yes ade ne mem si da bi ade amini na yi mabele makasa kasa sade am so me kokode onko case ntime me dika ko kokode okoye case e to wo ka tebe say me father no de mapempim dam ama ma beti say eye me ya ana omo twa doctor report ne ade nyina ma na ya password do pempim dam wo de mapim na ma ha say eye me ya wa moni bi ma mono ano person obo no me some me fan say papa nwan no ka me to me sa wono so ba me to me sa wono so na me didi abi me fa asem no ko police station me ko police station mam doctor report na di nya na me twene to ntimi na ma ba fi na me say abi ma me sim no ma me wo ho na community police for makomako says wo ho na oba me fa de na ba wo so oni na me say adai o mo say hia okode ho na me ka kire boys no mo dina wo say me asam ma ko report okode ntino omo kwa de chen baba boys say me mitimi china ma adwuma omo nye police for no say mitimi china ma adwuma omo nye omo sa de omo nye mata de say me box an kwa na me sa munya bote okay mo kan ye be ko ma me nkofa mata de me yesa me kofa atare no munyina woro sim ode mo adan akwa firim papa nwena no a omo hwe me yie me criminal omo hwe me yie me criminal fada ebrobro a omo bumi rough nsuo bo wa na ma ye press up stick ya homachi bia no me de ko hand press up omo de press up duane bumi bubu duane nyina police for no omo bumi bubu duane nyina community police ana say me na minim omo bo hwana na wo ho ne yele no ene onu amu omo mienu nkwane na wo fie na de omo nka bi ma omo bumi bubu me ne gina ho o ka tena me se me criminal omo bumi wie no omo de handcuff to me sa esa bumia twe mase de me kokode omo ne me kotum okode mankasa so far no papa na to plug ama me no ade tia no papia o flemi ti ade tia no pa flemi sa wonya me nti me phone bele na me ka chen kanta fo se me sire obi flema me ne kasa to ode phone ma me na me ka che chamai asame na me ka che o na si na o se sa twen me ba ho no de o se yo no ba akode o ba wa na oni police phone kasa ya na o se na kula na no na to plug ama me na plug ano kula no sei you nti na waba no mkasa no be me no msa me commandi emla ne nka asem no ene mandi ye koy na me ne wona na obi me nyina koy ne ko ka asem ye ka asem no na mi wa asem papa nwane pese o sa de me ko prison aka to mo se me mesi me kuno emra de mra o twa entwanto so o twanto so ka te se me kuno o se hwana o ka hwana ne wo de wo mu ni se me bufu ye no me ke kan se bi wo ho de anenim se abufu ne bana me ka asem no okay me kai tu ka so be kuno man ka se me kuno me se de wo ye mistake ya wo anu amewu ana se ne me kunwia sa eti ko police station na police for no hwe asem na wo ye mistake ya se me nka bi okay me fan se me kura ma ye mistake ache se ne de kura bi ade be wo me sa ache se kwa bi so no wo kai enti ene mafutu sem no say let it go wanim se wo dan na pese okoje enso wan hwe na akuwi wa fi aseda biko nipa wa na yuso bedi bone wasi bone kwa so pese oje japade te no ka akora no ano from brejo nyesa yetio enti e kan sa na police phone se da bi asem we ni fi asem enti yentwem se me kan yo manko me sign bond no ma me sign bond se ma me kasa asem ni bi se obi a me kuna na bibisa so mo te sa asem ni bi ma o aba ba fa me so o ma mpipa eda ho na me se you so waka dia me de me ni problem na me de ma yedi na me to ti me nwa we busa me se o be so be kuma za me so omla no fine o te chi man kransa okay te chi man kransa so de ma me bi ne net ma me nwa mo ne net na me so omla no buy before be ba no so no me say girl no de dan na man girl na tu afifie ho girl na ti ho biom ena ma me nya ve me se omla so ba dia girl na tu afifie ho dia ba obenya dan adam Tuesday ni no obaye no ma ne ko chia fine ti Sunday na me se da bi ono anka san ko no ho no kan kire no sisi ni se ne ko
timi nwa no so koe say na ekɔ ne Sompa FM said the woman no on say no ma e koso no onim opeso obetena kumase to man ne da ba ko sa ena de ekoso me ne papa fada ne ntem no onim bi okay ena de ekoso ne kire say ono no o kire say fie ne papa sie ne nye ne dia o se nya papa dia o se nya papa ne sie fie na hwan ne sie wa se mimi na na bema ena koto asase no ena one ne me papa ena esi ne papa wu enti papa wu dia ono na ehwe bibia so na bema no wei ono so aka baabi aka me na ba nko na wosiri edan no paper wo hwan ho dan ne paper ndi o mu ni say dan ne paper na di kan yiro papa nsem wo ye so be ya wontima anye ena odi ka baabi no anti dan no efie na kasa ye papa dia de magazine fo ni ntibo kromo no bia ni na o papa nua no so ye adwuma bai wo ye blacksmith ti so pɛ so ɔkyɛ fie no kura ye ne dia on the sa no ka wase fie ne dia ni fie no ho hwe okay to bu asewate no ti na bible no kwafo ho prophet Joseph Mensa ya na abdo ho medical kan kyerɛ wo wiase no sa akokɔ batai se wo firi mu a na aboa koroma edi ne ma esu akɔwe asɛm ye me ya papa etaisi na faako esi no kura de ka mo sebe ku sebe nyado nodness no kwada ka mo ntesa jesu obeso ochese fie ne ye ono ne dia na ono ne dia se kenya ne dia menwa ne ba obeka so pe bebia de o ka che menwa ne place edan bia ni ho abladan so da wa bia nam akwana kasa ne ba ho so pe bebia da o si dan bia no ka no 2 times o ka me o de bu foko wula dem no okay twa me ba sesi awate mami ko di dwamra sesi na eduru bebia wo ho anu ayiro ho abobra nwetuma ye japade de agya ayire no ma orofo ye ko 21st clinic ho siatica expert na sa 21st clinic no omo ba ya che edi omagye ne abasobodi omagye no enya asem keto akra orofo say yade pa de fakoda 21st clinic orofo massage no enso ye adwuma enya asem keto a be miamiao sisi ne miamiao ba bia ye oye bia no duru ba bia ye de afidie no no de atata wo ho no ma so Sompa FM edi redeem dwuma enya asem keto 21st clinic ne no orofo 21st clinic no 15 branches and wo Ghana memo a wo boa no hwa amanfo ya de ma o man Ghana wo ba ye no dodo no asiatica ya de na ka mato dem no wo de bibiduru so atuo mu ya de na se enso de ama wo mo orofo na nwumere so obi etie mi a na obi se asiatica 21st clinic ba ye no ma Ghana fo hu se ya de bi ye frɛ no asiatica na de wo hu ya de no no asua ya de no ho ade no se e po bi obetuma ye ho aduro no atu ase ye henfo a anya 21st clinic ni na ese ye bo orofo 21st clinic se wote se wusisim eye oyapa na efa oto no afa oto ase wo serenim wo na akokom ho no na akosiu na ase na no na atwu wiwimpa de a eye siatica no a se wonimu na ma kyerɛ wo no orofo bi bia da ne to ase atwe no ne ne sirim na atwe no na akokom kosi na ase no intirim yade siatica 21st clinic ene timi etu ase na akotwe brefo sa siatica no okwa anyo no kwa na eku wa mpɛ ho asɛm ani entu ase 21st clinic stroke de ne ho bagim eno de na eya kwa koduru bunum na asɛm yesi ma asɛm nsi wate orofo se siatica no nko ade a 21st clinic ene betumi atu ase no de ama de bibiduru so kumasi ahwa wo basi se na wo behu 21st clinic wo ne Sompa TV Sompa FM no na wo abrosa akoro mo bo asem wo behu won wo cancer quarter score junction en kan so behu won na wo so nwane kwanza techima 21st clinic yanko we ni nkutu ya de ase bebo yi papa 0540311311 0540311311 Roma fada duru ko fada Martin seba mecha orofo dodo no anum bi no adanse a omudie no enya adanse keto akora na abrebo bi asem o ka kyerem se Roma fada se de osi ye duro we no jesu obom pa yo na mse oledi ampa ye de mpa ye nennom ye gidie ne ye de nom fada Martin seba mecha duro no orofo se wo ho adwodwo wo na utimi se wo honam no ye oja ye Roma fada duro na mekan fonam de amount nwodwo ya de stroke no Roma fada duro no etu ase
kidney no ho ka wo ho na se wo ho no ye no room afa da duru fada matter se ba Mr. Pressure no say you lose say high diabetes no so ho adwene ya de kwankro biada fada matter se ba Mr. na make amfo na me de amount de gidie na anum o ye manyankopon kwan no say ya de wate wa bra ye no room afa da duru bia bebo ye papa ba bia ton no tunuro e man kan na biada obenya biato na so de atu ya de amabobo so ya so wate entwen kra mana mo tune kope bito ifiri se ama me ne wan se yade dasani obenya wo a na ye yade kru ya eno ntino yenkope fada Martin se ba Mr. Roma fada dru bito ebebo yi papa 0247919122 0247919122 fada Martin se ba Mr. na meka from dia mam no vigi studio se menka cho sa aponto ne abedi to ne yiyo no na wotwe dadie no nyina so obenya nkai dum video ana se mfonyini na odi ato ho no no vigi studios na meka from dia mam Ghanaian film na wushu tuo no vigi studio so obema film no no akosoro na amanfo so beto ni nyina ne se ni beda ho krogen na se de kasa na besi aba no entwetwa nsi da biada no vigi studios lutumi ye edoso pa orofo yenkope no vigi studios wate o mala mabase enkran first kokro street ni so pe ho na behu no vigi studios ne nyuma pa yenkope wo mo bebo ye pa 0574715778 0574715778 no vigi studios na make am for na media ma wodofo nsuo no se de esi toto ne mane toto ngu wate adwunjula na yibesim no fa bibi shefom na nanam akuafo na eka ho na nanam akuafo na magana fo bibi die ni nyina ne se se wo no ba ne beso doso no watumi ate na biribra na wo ka bia wo watumi atua sanse akuafo se afra se bibiri no na ball ka ni nyina ne se OCP fertilizer no enye no bi eno de edua no nimfudie no da bi anti amana amwa no kra wodofo se wo no ba ne be kama na watumi nya sika afri mu dia OCP fertilizer OCP Ghana Limited omo na dia ba na ebibi mam harpade se ka fertilizer aduane nyuru aye digu no baye so pade a OCP fertilizer na make am for na media ma rofo de wadua biada ukọ aguru chemical ho a usupe OCP fertilizer busa won agric extension officers na wo ho no wo be kiro kwan kura wo be fa so na de asoso omfudie no ase rofo se wo mpeka bo na wo mpa asem bia ye twetwe makwa free fertilizer bia mempese mebodin kope OCP fertilizer oka bia obetua no de amount ni nyina na se no ba ne be so do so na atumi at ebribra kama pa tago heba mission capsule se men kan kiro se hwe wo manfo do no na epe ya kira kwan tago heba mission capsules enkanka memma no amo tedua ni mu gogo no be ma de duru ba bia wurawura be ma manwo man sisi so kama so kan ya se lemese fo mo ye kwa no anadwu nyina da mo ye kwan enya asem ketwa wo sa akon na wo kọ no be ma sa akon no ugina memma nyina na mu enkogu ye ni mu ase man se memma nyina sa na mo tie so unnim na akoye sa ade no a ye chewa de be yo memma na kasa no orofo tago heba mission capsules no bobi twitwa bi orofo bitumi awurawura kama o ade chi akwadwo papa na de fro no be jai afei bo nso se ani daddy ne de din akono de efra wadua ni nyina be kata so lazy na so ye wa so betoto papa so ye be mena eno na ya na ma ni jojo no emie nyojo wate nyoma be konkan pa wate nka no so ewo from libido no ewo from oba be ma yenom tago heba mission capsules e be boy ye papa infections ahudro biada eno na wo ba se infections tran so cha koda bi wa wo no ayesinsuo ba koda bi wa be wo no nananum apai koda bi wa wo be wo no na afo yade basa no infections no rofo mi emfa infections ni agoro wate yen kopeta go heba mission capsules ni bi yen twetwa bi yen bobobi na bebo yi papa ba bi eto nduru tunduru o man Ghana biada ukwa ubenya biato 0243228296 0243228296 tago heba mission and capsules and American for nam diamam asem wo Ghana ye ba yo se oba tabi bebo brade japade de jane ma hwe kwa brane akwa akotie sim kada chi empom te se mi ko bi man ka bi ehu udin de sei Cosmos odi ei Cosmos Rambo mo de mo ba ya na daga ti din mo mfa bi ho Rambo de se ono de oye film o ananye sa Rambo no o ka Rambo dia ya zebo papa de na asie ka wo bakuma se pepepa bi adi
When so papa so si da efie wa. Obi so man tenen bi. Ti ama awra ho ana. Awra ho. Tu be sa ko tachima baby ana wona na. Wani abre. Obetena fie. Ya asem o say Sompa FM. Tu nim so papa o fie wa. Your papa dia. Dia na kire so papa dia. What hon komoda. Emra na mu so ala me wa hase. Na me wo nkran. Na papa be fa no. Me ba ha. Na obeka chen se efie na wasi me die. Me ni mi yan die. Ndi so ni ho a ye na ede ye na be hwati. Ti e ba na sa no na me ma me nua. Ya no se me de san ko machi ko hwe no. Ba me san ko machi akọ hwe. Oh. Ti e ba na sa na sen edwuma sam enye sikasam so nye. Ana me sa dia. Me tin ko school bi te edwuma sua na me de me school. Ti bi a me ko tena no. Edwuma ana me ko sua ties ana me sua ya. Nti di esi e bia no. Me nua no bom ho amane. Me emergency meba ba me nua no ka tenke. Me nya botre. E ma me. Me nya botre de ma me ho a. Bi dia we de e be fiti. Me nya botre ma me ho a me nua de bia na owo no. Me bom pa man se ba de mpa ne de. E medu na de o so e de. O ye no na me de. Nsu me ne hu de nsu me de. Me be pa ne ki. Nti nyame ya adom e ma nyame boa e ma me nua tin be duru ye. E ma de se e fata bia no me nua ne ye de. E ma me nsu me de. Di ebesi bia no oboma mame. Di ebesi bia no oboma mame. Na me se me wo ntimi ye de. Emba ntina me se me duma me ye de. Ni sua na da atum bi me be bom bra na hu ma bra bo ase na me receipt ya enye de enye basa ma mi. Na me sua duma no. Di ebesi bia nua ne de eboma mame. Di edumre bi na eduma na me sua na ma ye de. Me sua duma na pon ho a o se me ye de. Me ba na me be he de. Me be he de me nua ne de. E kan no. E de bia fon so nkomo de. Udi a no cry, no cross, so would when you made it. I bet she. The mammy about a son, I'm tired, with Remy Brass and Pessimeter, Meba. The catching the brass and Pessimeter, no catching so okay, so Meba the hour, it's only problem. Now, Mamma is Canamade, no matter. So, Mammy is Canana made me buy no she am no farmer. No idea, but me birth. So, me birth, you know, and I'll catch him say. Eva pay minimum, papa near minimum. You know, catching so papa near the minimum. Okay. Minimum papa near that. Minimum class and papa then. Sompa FM. Minimum papa near papa near. Okay. You me blay and it's him send papa then. Oh, near. Come here and begin. Wow, what take a na oba ya wo catch na say o pese o betra da na bi asem na o catch dem o catch dem say dan bi ya de anyhow hwe o catch dem two times say dan bi anyhow say ba san na afedie my basa na mi gina ho tamu na o tikuma se ha no na o ba fie ho gabi na eden no hu so papa kora si dai ya asemu na o ma me we na mi san na ma mi kabi ekwa bi so no ya na amanfo di amanfo ani asemu ameka on sama sese su bi akokọ bata no nya firi wa abo akroma na odi ne masu akọwe hwe de esie ese mpesa mu gimu fie nya sa fie no ne fie ni epese okay ya asemu asempa eduru ba bi a wutie owo di a na watie enkwade kokosa chinedi hu dwuma ya musa no ba bi a wabọ modin akwa koduro de wo gida no komo ben anamo tuo ben na ye nkonko ye nim sanse se ye ntie papa na anu asem a woni ni nwa ne si da no ana sa asase no ho asem no ka wo fa nkrata no mra tie ko da so papa fie no fa akon da ne sie na danse die koso se papa ya na sinimu mba etei wo papa ne friend say fene ya cosmos the guy name am fene rambo no to wo papa do to no rambo no na ni so wo sia na no Azay Junction on no blacksmith no okay obi anim no Azay Junction go no ho no nyina e betumi investigation free ho Azay Junction because miminim say mazin fo no de
omo kokɔ saa side wo bibiri na wo japade dan wo aden na wo yesa kokɔ sa chimpom te sɛn ofoso bibia bɔkɔ no okay so far no modern bo ben hwehwɛ mu ben wa ye dia fa asɛm yo ofoso prophet wa ne de yan kan ko akire bibre ye number no ye bese ye hu die na papa na ofoso de wo mu ni na ne sɛ emrantie ebra omo ba ya me no mu di nkomo no said ye da bia eta ka sɛ ye nkyɛ aso ntie ba akofo asɛm eti omo de asane ba ya na meje omo papa ne number me friend no nbusan sɛ me bo me din tan so owo ye no so o maazi na me se o ki be hia no we fidua mu ha na enkomo sei na ne mana beka sɛ omo papa si fie ewo ebo ho entiri bo ho onom ti no sɛ be ya ye be hu no kure wu mu no na papa ne beka sɛ asɛm ne de ewa na ya busua asɛm nti ono ka kyerɛ me sɛ ene de onya ho nti no o hwe time ana me sɛ time ben nti de na o ya na asa sɛ on sɛ akoye sɛ nipa bi woni ne kasa wa ya no kokoasa bi nti wona wa untu asa on sɛ me basa na trigger me ana me sɛ masa ha ye ni agoro wa ha o me busu asɛm ma me asɛm no sɛ de sitie ɛhɔ no ɔhu sɛ ɛna wa ya no sɛ ara be ma ada woni kokko ana ana me sɛ na asase ma me no kan me mani abre na no kan asɛ wo ye kokwasa yi etintintin tetem na ne sɛ o ka kyerɛ me sɛ so onya ho a obeba ɛna me ka kyerɛ ne sɛ yen kyɛ so ntie ba kofo asɛm na emom nkura na ba ha no ye mom kwan emom nkɔ ye fi ha ye bia prato obi abowura ha no mo a ye gye no ntie na ebe man nkura na kasa ni afrɛ no tetefon so na de oni mu asɛm no waka wɔso yo wate ofoso ye ba bewura mu no ɛna me gye me sa afrɛ ne biem me frɛ na asɛm a wɔka nyina ne sɛ nyankopɔn yɛ adom a ɔnka sɛ ɔma ɔbɛba nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena nti obisa me sɛ da bɛyɛ na me sɛ ɛkyena ɛmɔ no ndu na ɔwɔ ha eti ɛkyɛ ɛna ɔbusa me sɛ na asɛm na meka no sɛsɛ nti hɔ no nkɔ yɛ ama me akoma no sɛ akɔso na me sɛ ɔpanyini deɛ mi di si wɔ anim ne sɛ ɛdan na nkwa no ka ho asɛm no wo dia ana anya wo dia ɛna wɔse ɛno deɛ gye so ɔba ɛna mbusa sɛ nkwa no se ɔmo ɛdan na ɔmo tim na ɔmo papa dan na ni nua abrante ɔba ha ni nua ayɛ fɛn sɛ ne ba baako a wɔwɔ nkwa nsa no aba sɛ yɛse dan baako ada hɔ no ɔpɛ sɛ ɔbɛtena mu asɛm a ɔka kyɛm ne nyinaa no sɛ asɛm no ɛyɛ efie asɛm ɛyɛ abusua asɛm enti ne nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena 10 o'clock no obɛduru ha deɛ wɔm biara no ɛbɛyɛ deɛ ɛbɛtumi aka kyɛ nti wɔnam bɛkyɛkyɛm no sɛ onim sɛ sisie sɛ agya ɛtɔ plot no wɔsi fie na sɛ ɔte aseo so anti aseo so ɔyɛ krato so anyɛ krato sɛ papa ni hɔ no mu a onim sɛ agyapade na ɛyɛ nkora ne deɛ ananyɛ deɛ no gyina fon no so nti wahyɛm sɛ nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena nondu ɔkyena ɔba bɛhwɛ na wahu kwan yɛ bɛtumi afa so na ɔbɔ so mmerante ne baeɛ a yɛne ɔmudi nkɔmmɔ no deɛ mmerante ne ka sɛ ɛfie hɔ asɛ ɔmo hunu sɛ biribi ɛwɔ fie hɔ na asɛ ɔmo papa nua no koraa yɛ biribi wɔ fie hɔ nti prophet abaeɛ deɛ yɛbɛhwɛ ade korɔ no a mmerante yi ka sɛ ɔmo yɛ biribi okay okay na kyɛ sɛ papa na nkasa deɛ wanhyɛ da ntona ne tuma nka ankɔ asase na asɛm no okay yɛn hu deɛ bɛyɛ production line no ofosu no okay yɛn number no yɛ 0509 43 84 84 0509 43 84 84 0245 759 488 0245 759 488 ofosuo saa number we na TV no etikoye no bebre nanum se bia yenya adwuma ye adwuma already so eti saa number we no say utie mo already so a frɛ asɛm bia ha o ti se de enua ba ma di ba ye no se asɛm bia wo ha ne ye ndi kura na wo de fabra wo kyena anopapa no nsia ene fane ye wo hanom wo bɛka wasɛm kyerɛ ye a ye bɛboa na so ha wafituma firi wo so ofosuo we ni asɛm ai wo okay ya asɛm o ya asɛm kɛse pa o nkodan si wo hunu se bibi wo fie o Ghana ha ye ka abusuaku wo enuru pa dagate fo ka wo nuru pa bonni pa dagate fo die na mo hunu wo fie o me die tema me kasa ne se me papa wo no wu ye no me dwene ho na me ntiase so no ni bobo ko gina park so okromo hin ne nana ana tobla
host too much na papa say there be obobo be wanyini so wasisi nchina obobo ball no mo bo na lo hu asa o me say the nine team na papa du ye dana boko bobo no omko ball no mo bo ma anwie no say the nine no no ko to o yale da ho wo a wo si ni nwan no wansi ho da wo su nwan no o yale da one for when you say am mo kama komantomo yem mo kama komantomo yem wate we ni Sompa Asem Mpe Nipa no ye ne ekoje aman na de ware kotope no kaso ba yekura ye nyina chenye Sompa FM sasa se to fidi nananom enti ye kwehwe nananom nkrata mu ebehu di asase ne dia enti mo pepa no akasa no se mu kura no a ye beko nananom ebehu ba bia pepa no wo mo kama komantomo yem wate babo no kwa fontanse ye behwe na ya hwe se anokwasem se papa no Rambo on the to asase no a ene yebehu Rambo ne to asase no a yebehu se enya Rambo so ne to ye na ye abusua ene edisika ma Rambo so a yebehu na medie mi wogidie se amoasem no maboto ntiama na mentumi mmom yie ena papa no so man tenasem no otima se ye gie chapade afri nipa nsem se ya na mewura ho na yemfa nhyira kese enkoma John Jerry Rollins JJ abra papa ibedi Ghana manso ne mra wode ba ya Ghana fo agya tum ne ye bo ne din kese pa ye interstate succession law 111 oba tan bia ye japade ye ne madea na yemusa o papa mia no de no ye no kuruma wode wo bai wa mebo bra na mpese meka akokopi te mu kama komantom ye mwate Prophet Joseph Mensa atrase siniya wie ye behu chele de oto asase ye behu se ye busua dia ye behu na mosom papa so pese o chinchi mo sa ne nyina bedadi ye wi na ye de signal na ma papa no ni mi we nyina ye betu na firifie o Ghana mra na ye di so enye dagatefo mra dagatefo ni mra Ghana mamra enye dagate mamra prophet me wakwaba meje osuo kama ye hiti sisi asema omunye kola idi mani nye ho bibia bako prophet oh nyame adom atadi su ofe na nsem hye me de no okay na nya asem ketua na nya free na so nkran na free bae designer bin sa no kama pa bibi ba beka ebi be sa beka prophet asem na ya no man na abantem mate eno na entem no so behia prophet kwara ya se na abrego papa no sas dan enye papa no dia asase no asase asem ka wo ho ache so pese wo de kokwa asade ebusua be wuram so se na omo na na dia omo na na be ma dia ti ye be hwe ho nyina no okay si aduro bi nso ofie ho am se bibi shefie ho okay o papa na friend say Rambo Cosmos akwapa no kwafo ya Cosmos eye ne ga na Rambo Rambo ne mma ne wa hayo na yesi omo dan bi a wo ho papa ne wugyae nanso Rambo ni nua akwakotena dan ne mo friend say Anthony akwatena dan ni ne pese ehu say dan no eye Rambo ankasa na to na asase esi dan no embra mesanifa enya Rambo ankasa na eto asase na enko benkum ten asase ne say Rambo dia dani na Rambo ni si na dia amenhwe akwapa no kafa pese ehu say dan no eye Rambo ankasa dia embra mesanifa nya ne dia enko benkum ten Rambo dia ye hwe se ne nana no na toye ewom si ehu se Rambo dia de but se nye ne nana no na clear ho na firi ho pre amona na no tikuma ase ha aye wo nana no your friend say wo nana your friend say ose o papa Rambo papa no akwapa no kwafa pese hu se Rambo ne papa
ana to sa asase no emra me se nifa nya ne papa enko benko Rambo dia Rambo asase bibi chefie ho ebe hanko dai bidio nya akwapa no kwafo pese hu se Rambo wu ye ne fie ho ne nua na efe na Anthony no eyampa se akwaji bibi e de abehye fie ho atutu fie ho de ahye amra me se nifa onfa bibi anko hye fie ho enko benko ten ko bonkole ye ni franko de so so mo nya banwe se bia na ade ya hye ho na bia na nya ade o de sei wo mo na bia no de boban ne prophet yen hwe nya na ne ya kasa ade na hye ho ebedin koda yi nya obo mo ni fra obo ma susu ye akwapa no kwafo pese hu se ade na wo fie ho no ebo Anthony ene ne mba ho ban amra me se nifa ode ko hye ho so de ba be di bone ade abonkwala ye ni fra yi o mo adwene ade afrid ye friend say japade no so akoto tramo so a enko benkum ten dabi Sompa FM wanya on fancy yo aye bambo kura no onyina ade mfiri o saase enye ode ade okobo ho ban ayede sane obi kae wi ase ehu okay prophet papa no so beba chi no so ma chi no me nhwe ho ba bia ye hwe ye ten da bia metaka me intro nim ye de nim ten ye hwe ko de na do masoma bedan Anthony na so free ho won se no china oba meka che ni plane oguso de sha papa na obetena han so obesan abeka na papa na omo na nan na toye no papa na toye se open boko ma na nye boko sanse me utwumu tan ye to asase free na nanom ho ko na nanom na bed paper allocation and the side plan bema Rambo na yen ko omu bukum ye be ko omu bukum na Rambo din wom mo se he fa na intribo intrim na atobra dade aso aba okay mere bi me ko di asase bi achi ho o notebook ho branch bi ne fen talent o magazine kwa timeko me ko challenge na nana me se nana asase ya branch so to mi nu wo so se ba ko buku iba ya so din wo mu mi nu meni o sempa kani ne ko ye den time the fans are wakai ai ana ko anu on sheda nyitum enti ebe ko dade so aba hene ho mi di ni din ko omo buku mienu ho o hene a otwa mu ko ye na no no ni time tete kesi nya so ovu awie enti se ye ko na se Rambo din a ene Anthony ene gi se Roma fo ma ba bitino se ya Roma fo din Anthony fa ko akwa asore ebo ho de se ne oforo so ho ne kwa asore ho prophet etio yehunu asem no my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 achina nyame ya adoma ya santase nyina mfa Jericho Junction aho ne ye tenase aye nhwehwem ahwe nipa abrabom ye hwe ahohoma esei nipa ewiase emu do maka che se ewiase de wunim no so chen de wo so wunim no de wunim no so chen nti ye da ye ho so eni nti na ye tenase aye nhwehwem afa abrabo ho akire wa adwuma pote ye se wo ye maka che se wotu ona ase adwuma ne ho na wunua bi nso ye adwuma bi di yeye wo de hwe list ye pie na nsen ya ye se nkrofo mu kwa koye test aya kwa kofo mu soja adwuma na emu nku a se 6000 se 4000 emu kro ye se omu ina adane drug addict endrobone ene ye friend sen ho nyoma aya asemo adan ya san nkrofo we ina nso ya mu apaka ego se omu nya adwuma anye obu onso na aban adwuma mpo nye wadwuma police nye wadwuma soja nye wadwuma migration nye wadwuma wodi ene se obehunu adwuma pote nyankopon de ma wo ene ne yetena se yehu adwuma kyena fa ho behye mu bi woje bosia na ahye wokofa ntoma ebegu ha ye nto
wokofa pa no ana abo aturo chese de obeye bia enkoso echina tuamnika fa ho behye mu bi okay my telephone number is 055 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 Kumasi Chrome high Santasi in First Jericho Junction. Omo yade nso kuta omo a ha omo entum de camera. Okay. Ya the prophet Joseph Mensa and the DC mo no maka was a dadwo da bia yehwehwemu afidie wi so so Asem Mpe Nipa court no e peken kran say Rambo na to na saase nyo na to ye no ye nyina se ne animu di kaka cho se sini awie ye be hu chale wate o sa afie hu se Rambo no na si ne dan Rambo na to na saase na de be ne papa nwia obe ha adwen sa ye be kumase wono tomfo wo bodade so bol kwekwe no na ne maye di ntia asemo the nation's uncle ya wa hometina mfa akonya yesu na anemenu ya ba bi birthday okay awoda mention din ne ye abna petite petite na daso fefe abatuntumo petite yes petite oye adwuma we abna ahojo okay pharmacist petite no de abna radi yankopon hira mo ne okese ontre wahye obra me dododo ya wale nua ba ngasa me oda me koko gosufo ni bi radi nka ona onye okese petite mani e manyina nkoto tempa mo abra do bo kero no so abon kama pa o meskan tra abobo ha ukom krum dia be fili se de bia mka kire petite no radi hira o sikamra nyakumpa ya fe na bela yes na bibia nko kama pa ya o mere ya ga wazemka oh abna dia me pa abna sem kama ya say no say me free go so ntino area za agro dia be yebu akwa na akwaisa area za agro ya o mun sem ya ahomete na ya na ya me dese papa ya nhye kwan tente na o se kina obeba okay ya na asem bi wa nipa na ate wona ase kire ne ka kire na me kra me ye hia ne ya hwehwem nyina ne papa no beba be ka ne da kina na o te ya na o ka ne nkura yi ka o mode ni ebusa se nese nko na enya ne ba bi ko na ne odi gya ne ma ne nua bi yesi ya anka sen no be fili na nka akon akoye nim sebe ta fracture abrabo bona ga se du nya wo de ho enkokun nua de ho na wo panyini kura ba wi ase a cho se nya wo bona de na ebusa se nkura ya fe no masi so no ndo mbe da bobra no asemo enti ye besre ni de kwan so ofie ne se ehun frama afa na suma on prepare ne ho toto na kwan ye nhunu ni obeka ne da chena na asumde atima ba ye nyina abobo ha no nemo makoye so eba china na akoye te se ya na ye nkura ne de abat me gina me mensem so de agede a ene ye be ye mensem a kire na bia enya ne ono bepe nti o mara na ye mfa asumdie emu asumdie nkura eba kroma mepri ni nyina o ma we ba bi na ne ma we Sompa FM na kra so kanya ba bi wanya o mana nka na o mote na se kwagu se sa de betu afri ho na se ne ye se de wa mom platform no ti enya ka tro se won kan ho firi mu a ene akura se wonim nyansa mbu no obeton adi a se o na pe na aba no sa ndi abesere se ya omunhunu se ane man se ni ntimo onipa won me de akamfo ne abibifu akura menya ate ase o je se e ya akoye bibi de se ti yenu ewu a emma na ewu presi yenu ya no hu nya ye se na japade awoye but ye nipa nso na ye japade no se ya tu nipa to pin ga japade no ama it is onipa bi atuma be ye japade na wo pere ho de a ene nipa ya de sha na mji omutum because etrom so betima ye bi ya mere no no be ba china ndie nhye da no moscope ba da china obe kan nza wa ha ne ye woni akana asum bia ba ya na media matuno dada on the fie nyane dia o mbe cheni tutu o me mienu e cheti o mama me so kora firim na be dinkwa nyanka ni sa adai e tutu obi ada ndie ba ko be ma ha no de didi se abuo ho a dade so aba o to dade so aba ho ehwa no free me no papa santi asem ne kan me nim pa gwagu entiwe mo de ka o ze na o ka pnd lo ya na sante for the still a yenyin to ye adwuma pa e ye adwuma but still yenyin se wo ye wa mi so yin tuma ne ye do ko ba bi e mra no be ka no titi ba bi ka ka me kan se ye be se
se ya na ye bo hin bi aba so ha ye deserve se ye bo se na sokro man po wonya ne ba bi ko oh yes sa de we ko no wa ye simple o be yi pipa na masisi ya na se ne te bi ada so aba hin so sa na mo na ne o kwa kunim ye be ko na din ni wo ho se metena ase ya na metnya voice no se ye hunu krata no de ya na intribu ho nya ba bi eto asase ya ye makrata it is ye to no nananom ho de ya ye be ko nananom ye be nya krata ne sisi ya enti de wo mu ne se nana wada ma ye bo din ka asem na atiefo kote koka no ye nse nana wa ha enim se nana de asem ne ye ko no ma se ne te bia na ne ko be dadi emum de na meka me beto ye nwa be me na asem bi se community police wogitum se community police ne ba ho omo bo no wogitum se community police no mo se police atale blue bye yaw me pese sa de we ye nya dakro police fo mpanifo bi no mba me education ho se ye nim se we na akọ police ya ma no emra no itime me to se we community police be cheme ya ekwan bi so no eni kwa so wade ne nsaka me even police be choko eni kwa so police ne kwa ne eni kwa so wade nsaka wo enti dia brand ye kan se ne kwa ye nwanum ye namfo ne police fo ne bi but enu na ya na atam so koka yes mu tire do so na friends say presenters na mu di atem da bi o da brand ye kan se te sa abrant ye bi wo lake kwan so macho man bia ne ho odin wo sa kuro me pese mebo odi ekoje ne girlfriend obeye case no police station wo sa akwa no so se akwa no tata obeje me game ko kan so obekum me obabo me police ni no dabi boy no matwani no dabi nya matwani na age small boy no a girlfriend na okay okoka matwani so obabo no obeku no eno odi mika ko police station ko ye case o wa dansefo okoya police no ho no boni pani din se o muni makwa so e killer oboni dia o se wa obetima achina bade a ebe case ni ebefa wa ti asam no edumre bi ho no a ya na emu o ya esi de na community police ye soma se o mo ye mom compare se mom ayi se kofo obi bra ya o mo ko na se nipa no se wa ye no o mo ateki ayi emra de so mo se me ye no ma bia emfata wu na ye be stress sa arena de sa case ya arena de ya police ni ka se wuti me chene bade ya ye be zunu ya na edu wa nkrofo bi wa ye nsoma sa community police no mo nko che wo mo ye ni nkrofo bi afie bi mo ho ntimi nko approach for nan kasa kura no ye oba bi wo ho ma obi kodi ade bia ye sai nipa no tie din no no tie de we na history city a empanifo no okura timi bege we de kwasi we de wadarma nka bia no de encha sa jobrewo but ere any santomago ye rasa umu omre kakra bia ni asoma community police kwara we ba no mbejojo mi wa me so musu nya police fo it is no man e koso anwe adako nipa bi bekuta hwehwe wo Ghana omo fam na nya adwuma se community police ye kwachi wo bia ene edu omo di ya chiko anaze omo nkasa etimi soma omo emom kwa ya arrest o menti ase yaw di wa ko ni training a waji na katua aye nim se we police oforusu oni police omuna samwoni police say ni aye nim community police ya enkrofo asabe kojame na men kwa ya arrest wa kojame but me busa se ye soma wo omo ti se de enwa ikemini wo de se ye ne kra yetimi soma omo ma omo ko ekoso nipa mu birimu no ti se de wo kan is allege se sa de a ene yaw emu ohu o because ano man ekoso ko hia wo bia na sabe woni mra wo sa community police woni mu so ye police ni o na Ghana mra no me se ye adwuma na mo ma mra no nya pepepe community police ye busa se wo mu ti ye suma mo yetimi suma mo ka arrest ana se ko invite obi sa na minim okay etime de papa no so papa no we de adwobra o so obeba omra ye twa no ono so me kire de wom that's all pana members akasa badwafo akasa no na paninu a wo so obeba kira no me pese me hana adwene da kira ye betwe no na de maka na maka ye to asase free na nanom ho eye din community police for ya no ma se me mobo adetina fosu abo agime kansa community police for no more little training my training ni bi kakra ena omo ne aposifo no ankasa no a Ghana agya tu so me aposifo no omo no ma nante ahuna adwuma ne so na yemu sase
se ka kwanya bakwa na ye fa police kura no a ese komo na ye dika fa wo mo fix wo mo emo mo ko training kakra bi so because mo hu adwuma na ni so me na sa police for na mpese me kompi kan je make come with you can video we so no because community police for na ye adwuma na bi hu adwuma na ni so eno ti asase na aban so nana so oba beton me am kokoko wo so no me wo to me say me di kan to asase na nsa the community police dey na omo ye omo kura de ko mo ntofo tabi na ko mo ko because bia ye adwuma no anya experience sase me beto agp nkra enche week we twam a me ko disala anu kranta ho kan emu ya wo he ya wo ke community police for ni tia wo mo no matima gina wiemu ama wi ahye mo saa se nyame ya adom na yesi efa police fo mo ni yesi efa mo de se ke fam ni afa we mu bi so abesha na efa tankrof me wo fa se fo bia o mo dia mo ko na ba to me wo fa se fo yi chese utim sental na so ma fata wo mo kama o mo ye adwuma decent ana me fix wo mo o ko ye grigo ho asantima pon wa kese a me baba me nana kwasi me nua pani ko pra na ne ba no o ko bu kwa ho police bi we friends community o se dada mejai no se kwasi kakra kra o se dada we dey kakra kra me ma me ntaw do kro me di bisa dia be no mo ne o ma ye adwuma o ma kunu so eduru se mo fa nipa de ada enti mrante mo kama kuma ntome ma we ye so pass Mpe Nipa no madika aka cho se ye ne bu oduponko mu ye ni okiti kriki ye betwe amanate se papa ne se won de obi kan ye be kwa akwaje paper na ba ye je paper na fi o ni 3 days kura ho 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 0345404528 0345404528 na yenko homa ne so na yenkodi nkomo emra sisi ya hello ye Dani ya takumulai yentie we Peter opo na gana ade ke bia timi de mra bia she ne tami de opo ye na de sie no eti da wono mo se obi eye japade no wu a eye ne yire ne madia no ila ne binje o abinte ani eno mum na mo ho de Europa news na mo kan no nsia ne ade no ne ngani fa asum okay asem dem na ke ta kom yes announcement no let's do the president na me de em ya ka ma community police for mo no so mo kika na so kumna e se go ma fo mo di ke e me bi e tia wo anokwase na ambo be no no kumna ye ti chi wo no mo wa police no e ko chi wo mo you me ma so ni a mo kan this is you can look at about it go police for great to you ma so no mo ya yesem etu na mo me ye ni mra so na yese be mo bo me da ase okay encha ye ne lawyer Peter Nana Kwesi Sapon property sharing ma adwene abaso material ma adwene ya abaso ye ni betwetwe nko kwan ye se fa so che japade e wo Ghana because them so bi no ye kan o monte hello ono enso be bo da ye ntie o okay no tin o ma mchia papa ngompa te kina na je mewu ba panda mra o ma kina te mchina e beti mi ama no papa what am tell you wala wonye wa ha we se am tell e titi na ma ga tro we semni kaya ka onye te diwi e ye te fodo ya ta ya diwi ndem kaya no we se titi ana na uka efo asem efo da wasi o da zenzo da wasi ende obi kuma to obi ha yenye kwa no ka ajeje boma o ba mama de wa o ka bi o ka se yenye ka di mra bi ba se yenye ba no ka yenye boma o de o ka se yenye ka se mi kunu bura da fieni ya mi de itiji ma ene o ta do yenye boma ma no kwa abaso body ne ebo John Cherry Rollins say interstate succession law ho asem na ye ka me man kan ko sa nyame ya aduma wo kina ye betwen wo papa no so ye frɛ ne sei Anthony wo ya aduma wai no okay fra market
ɛna ɔyɛ adwuma obi kan kyerɛ Anthony sɛ obi kan wo meka na fidie so wana ɛden fi no ɔde bia ma han no asa ate hɔ akwakofa asɛm aba ya asɛm tinyame ya adom a wɔkyena ha ɛna yɛde Sompa Asem Mpe no ebisi ofosu abo agye me ne mapamfo nyame ya adom a wɔkyena yɛbɛyɛ adwuma medika ka kyerɛ sɛ asisi sɛ mapo menteme ho asefa bɛdan yɛ ne mo awate enkoda yi de magye ne kama tema kora makwa gifie mu a na kuma se ba bia ye nyina aye furuma wo aye ntiase sa asisi sɛ mu we na ya na duru ba bia mete na me ho mete mu de nyame ya adom ɔkyena bɛyɛ adwuma fo asɛm